Agradaa onye Kromfuo ono nsom woso but oyo Kromfuo na quite like that. oh that is it onye Kromfuo the word Kromfuo ma obi amfa ma Agradaa bi onye Kromfuo Statement how they describe Agradaa though. Agradaa oni say ye free sunsun onhia sunsun boni anadwoda enne ya meni wo kasai Agradaa da ye so kwa won su bi and then why is of all da ye fra won su bi on kai da wo da so da ye ni video won ko grant see this one o tell who was already the woman Agradaa krono sem na ko grant see this one so the woman o ka say bi so be ye Kromfuo am so onye Kromfuo no ye Kromfuo ana who that video oh ofi makunu now the other na so pretend it was a fake Kromfuo kind of brother Celebrate we jai ne yira kan ko be boku so tententem nipa so celebrate en jai ne yire na ye atrosem ne nipa de to ne so a kan ko me inside nipa so e atrosem one I'm sure for creator before Alande on studio you do o jam from as say the new before or the year duma o jam from na se before bi o jam from ti ase the obenye e watamfo nchen no ara watamfo so no you have no idea na sa sunsun no ababeta ne so ne pato friend tam na se say adanse ankofo di fa sunsun no de ye adwuma no na nya asem keto ti ba bia wo bia se wo abono ne se wo gana ne number ne da so ne fe creator before ona di o jam from e ye adwuma prophet Akwa Elisha watna se ne ba be sunsun mu nkobo ti ba bia wo bia no ye srew so be video ama video no ebe si na wati video na se na abomo be bia so aye kama help ko want to say na first time so wa na subscribe o subscribe ya notification bell adoma no mi aso say the video bi atoma obeje bi ahwe wi na like na comment na wa share ama afoforo so nya bia prophet wa ma me koda me mana kwa ba na ye twetwe enkomo creator bofo karaji the odiko jam from where you are to me no to me kasi ya wa body say o jam from where you are to me kasi ya wa body yes wow is it 2024 the actually say ye nyame yeah nyame a ewiase amama nyina darase no eboto no oyuja okay our God the fire onyame oyuja ondum oyuja tana oyuja murumpu mara me nyame ame som no oyuja yeah akwara sa nyame a osunu no oyuja Oja kesi o miara ni nyame a ozonono oyoja Elisha nyame a osonono oyoja Elisha nyame a osonono oyoja Elisha nyame a osonono this Elisha say oduja framan yeah dia ne ho akwansidia yeah dia ne menteme ho ase bofo we de enti bi da sunsun we bi ofiri he ofiri ba bi ofiri na nya Elijah na koma bi jama di free so ba se ade Elijah mauja ni mrasese Elijah mauja ni mrasese Elijah mauja ni mrasese Elijah mauja ni mrasese Elijah nyame moja mra Elisha nyame moja mra ewe nyame moja mra Gabriel nyame Elijah mauja ni mrasese mauja ni mrasese Elisha nyame moja mra Elijah nyame moja mra Agradaa nyame Gabriel nyame Gabriel nyame Elisha nyame Elijah mauja ni mrasese oyo nyame oyoja yeah se na kwa Elisha ebira no se meja ede oja frama honhom e na asoma mafia yeah na it means nyame de sunsun kese ya ede adom na boa yeah edi nkai me pasa akwanya so me chia Elisha magina obi ajoso na ba bibia la wo hwe free no hwe na ko hwe na kwa Elisha TV subscribe na kwa Elisha TV yes you see I know your TV one so I will YouTube na kwa Elisha TV yes yeah to so biem no ukọ na kwa Elisha TV a niam ebro wadwe ne wonti ase so no na obehuru wo okay yes aba ne ya babio ya babedi sunsumu enkomo ya ni wade ba kwa kofo Philipa onkomo na ya brabo enkomo to obi etie obi a onyan adepa firi wo o kasa kire
and no one church because a ben a idea or tin. If you are laying rare, we see only the museum. But you will say, a monsieur, I never call Museum Pie, ye are before the multiply. I wish you a connect to me. Yes. A connect to me, a son of the bread to be, or your call there, a Diana dear, some Tona Kuna Nayana Mukano. And I said, I could never forgive you if you were him. I did be a mocha once. I could never buy Diana Mocha once. I could not to me. If you are ASEM, now it didn't kind of. My main ASEM in Chelsea, according to Bible. Nana no more suma bosom. Nana no more suma bosmo. I am the vessel yami. Nana mo soma bosmo. Nana mo soma bosmo. Abosumu. Na yendi. Yebeso nyami. Ampara na yendi. Yebeso nyami. Hallelujah na yendi o. Yebeso nyami. Nana mo soma bosmo. Nana mo soma bosmo. Kubiti ejuno. Nana that's what was na yendi. Ebasumunya nti de etene se hu busa nkonya asem a yeah eye dikanfo no na isa ne ma ne baaye okay e na ye de ya behunu agempa ana yesi ba bia adikanfo ne faaye no yentimi nye den emfa ho wie agovi benifo ka asem se aduane a wa meto no ma ebuti aso yendi anayichi yichi aduane a wa meto no o maame ebuti aso ye den yichi yichiri tikofi ade a ye nananom edi nkai ebe som ye a ye se ye nsom no do you think they find who is ah yabi ye ba tu you and ye se ye de ye bu agimfa ye nsom nti we ye den ye nsom ade no so ye ba tu yi yi atetefon adikanfo ade ye e ba ye Kobi baba did you think say agogo na ye nananom no o nante mfie bebrebe na ye de yesi ye ni o machi no o meme ya fa ye ho adi sa ya bi o eno ne ye bere nti say yesi ye hu na agenkwa na ye ne ahohomu a ye nananom no o nante ye no nante dia ene ne ehia ma se ye be kura ye budie mu yi okay na no eye ginade ana say yes o ma ginane wo yes ewe busuya biam edunti na mpanifo ka asem se busuya bia yesoja wo mu bia ba yie den ewe busuya okay enti nkonya na de ewe busuya biam sa wo yesremni sa wo ye dangati ni sa wo ye igweni sa wo ye frafrani sa wo ye hwan sa wo ye hwan tie ahohomo omo na ya na ha mu nipa yes na adi na nananom o mukwaji ade no mu nim se sa ade no be ha nipa no mo de bai na ke so wickedness wo mitim ko no waji ade we na ba be have you Kobi for the other Kobi wickedness papa amen kan tell say you ha ha ye nyina ne say ye yesi ye ni akiri okay ye yesi ye hunu agempa enti ye mpe enti se wo mpe dia eni ono so obe hawa brabo eba ne sa ne yesetete no ye nananom efie bi ho aye nwuo na omudo obi akogina akogye awo ayede aba yesifie bi ho asika nyede eni ye do obi akogina agi sika ayede aba sa ne ma nyina na tete no na ekoso na awo eba na niema ekoso but ni nyina bi ye nya me pa okay that's the reason why in the Bible say abosunsun ye de that's for example if you wa na nipa doors yes na ye die ni ho no wo di nipa na kwose ye mpa nipa no bi ma ye sika ti mo se sika ba pa afi enfofo yes ti e wa busia bi ho no mo a nipa di yi beta wo nye de emma eni ebusia sa de tie nipa ye de edi yi hwe maami ya wo free mu ya mo frɛ no Grace die ben die ben Dr. Grace what yes ye die ben wa nye de odi ye papa ye
beta wo na yede amba ye fu na amba nti wi ase no obi asa me catch the wo hwe na kwa Elisha say say ye na nanu mu a tetetefo no niam mu di akire yesi ye ni akire bia eno ne ye bra ye bre no okay eno so nkyere se me catch o se kosoma bosomsom because according to Bible me yeti asesa bosomsom ye de ye kwase ase but wo musa ma sem bi say e die na ama ye de ye bre enti ye bre na se kire na me ye de me kire de wo hwe me na se die na nam so budi akire ma ne o masi o mu ye ti ade twa ye de se empesa de Kofi ye na nanom esi o mu yie no awie ye no awie o mu yie okay o ma sha send the nefe yes but awie ye ne e basa obi e ni won ma wadi abosomsom achi ama na awie ya ne akowie ni yie da Kofi na ade ba ko ne se minim Kromfuo bi a wanya 120 years 130 years me nana no your mind Kromfuo o be ko no be 100 and something yeah ko ana minim software bi a 40 years 50 years 70 years no yere on so ko inti nkwa eni amosomsom enkwa eni Kristo som enkwa wunyame nsem wabra bo a wo bodi wi ase nkyere wo nkwa obi eye basa obi eye niema eye basa nko a wo se nko omuo be ren e be fa ne ko omuo be asa nipa ne da eye di enti Bible say odiboye ne liwo enye awurade fe ohia na dwe de be sajira nti obi ti hono wo hwe na kwa Elisha okonnuro so wo fa ha wo yie wu oye titira sem na wo mu ya eno nche se nyame ntimi nyede enku no nyame betimi eku se nipa no na so nyame ye nipa na adwere de be sajira no to was but I say enkwa eni Kristo so mu enkwa eni abosonso mu ya difference wa abosonso ni Kristo so na ye there difference wo mu ne se ye wo obo ade a ono obo so ene obo asase okay ono ni agura magura nyankopɔ sa obo ade yi ena ye ni boso mu a obo osoro obo asase buso bia mo hweda what be that David ye ni boso ma obo osoro obo asase ye ni Kromfuo a osemi na be creative wi ase we ye den e ba ye bet ye wo nyame a ye money din wo man yi mu ye money din wo US ye money din wo UK ye money din wo America amani na beyi wa ye amani na beda wa sio what the make amani na ewi asu nyina ndi say nyame we unsulo no ha bi na mesu go bi the reason why me busa sa say akofo bosom ma omo nepa upe ye di aboso do omo jimi na kwa Elisha o de ka wa asem abosom ni ye die entini ma wa nsi o wasam kam aneme no wo ka so bosom omo nya ne ma pa ne ade na agino ko na so bosom a wonya ne bibi pa o be le no obi abetena radio so obi abetena TV so na mi kura bosom 120 mi kura bosom 70 mi kura bosom mi tri so na pampa so obi on de no ko toyo ko je bet ye de bai Agradaa sombosom anya no se tam fine Agradaa onye Kromfuo oye Kromfuo ha nti so ko fa Agradaa asema ba ko fi enka Agradaa asem na Agradaa onye Kromfuo ono nsom bosom bet oye Kromfuo na kwa Elisha oh that is it onye Kromfuo the word Kromfuo ma obi amfa ma Agradaa bi onye Kromfuo oye Kromfuo statement how they describe Agradaa do oye Kromfuo onye Kromfuo ha die ntina o ka so oye Kromfuo onye Kromfuo die nti a me say oye Kromfuo na onye Kromfuo no kofi ewi ase ahonhom di asem ye wo honhom pa ene ye wo honhom bone antonso nyama oda ho onfre obi awo betu bo ndi ka asem a obi di asem kro nti wi ase ahonhom ye den di asem okay Agradaa onim nsaguo ongu nsanda onim sade efre wi motumfo onim sade efre sunsum
onhia sunsum boni anadwoda enne ya mene wo kasai Agradaa da yeso kra won subi ene na wa yesofo o da ye kra won subi on kai da wo da so da ye agwara sha me ka no kra ade time dem gwa na ta Agradaa ono to nipa be no to wan so na Agradaa mo ba nyame nipa be o ye nyame djuma aye o so da me say da yeso kra won yeden on subi umu ni video a hon kokura tie si so a o twan ho asore de wunwe Agradaa Krono semna Krono semna kokura tie si so asore de wunwe o ga se bi so obeye Kromfuo am so onye Kromfuo no ye Kromfuo e na asa so won kokura tie si so ana wun za video Kofi Makunu na be ade na asa o pretend it was fake Kromfuo kan no preda Kromfuo bi an kan no pre eye fake won kokura tie si so nti wa hwehwe de ko so se eye won kokura na tie si so o twa no ho za frede da enyo Kofi ya won nyema bi ho afọ now no ye mpese ye be di akire bi ejani nyina manyame because nipa bi dum di ho no mu a chance de wo sei si si ansa na wate afa na mate wasie Yesu afa na mate wasie o se man konsole mu tami hu wa ni mo nya Ewrade afa na mate wasie ye wo nipa bi ho on konsole mu ana bibi to na o sasa di obaya no obeye nti emfa na asem nto prophet akwa na to meet us o jafra babofo to me na wabonje ade ba ko ni se 2024 yeah nipa mo wani na wo okay afiwe minim de wukom minim de akere wo so minim de waka akere obi a anye yie na kwa Elisha se frɛ me ka bi bisi okay me ka de ba me ka de wo ho a wa kasa kwa wonim ba bi da me kyerɛ wo okay mean too good mean too good apart from good too the who come bia any na kwa Elisha Nkasa okay ye Nkasa wo na wo kon no kan ya na be wo sese akofo okay agofo ye wo agofo amuro wo samari agofo ye wo so wo kan ya na be wo say yes to me yes nipa bi abobra yes say ebra pa say ebra body yes obi etutu na no mo ade all praise obebobra pa na dachi abodi yes arujiro obi tu free oman mu Ghana say me ko obi man so yes makope bibi di abafie ni nyina ya brabo yes die nti na obi adam otu a wotu entimi nye die na brabo ti bi fele no cause ya nkofo we entimi he ka say ah we di abrabo afele no wan hwe ni shebrem ye ti amese wan hwe ni shebrem no me ko bi ye nko ne pa okay nti abruchire no obi wusika pa eso okobi a na assign yeah ntimi ye ma ntimi mfo play enko so obi wusika pa e ka se obi wusika obetimi nipa be ye 50 etukwa ya obetimi eso no ankasa no okobi a na assign anenti shebre enyepe enunti na wutimi hu na baba wa bia hu se obedient 7 kan ho nye fe eso lankusa wotimo no mfie di petite wo busu emu kra no ntimi transfer lankusa timi hia oba bi pa ne se de ne hu si nye fe bi na wo hwe bema ni monyamfo bi a wanya no ne daka fronta hu se shebre din sesa bema yi na nka emeso ade eso hwe oba bi o de wodi nachi oba ne shebre na edi aboa no okay we oba wu no so wo ofe eso oba mu wa no wo odwane oba wu no so wo ofe eso bema ba wo nche ya wo ntumi nse ofe no okogya anenti nyema bi edi nsesa wo mu oti wo mu yiri aware ye de pawutire so wo yiri oto wo gide yen o ye bema wo yiri oto wo gide yen me ka che ye wo che Elisha bi ase ye mpesi ka ansa ne ya wo ba
wo ba no wa pesika reason is it ewiase so obi nka wo ho a nhunu wade so a na so obi ka wo ho a na nhunu wade so a obi dia me pesa me ka posiri se eba nka wo ho abrabo mu a nhunu se de wo se wani bre obra okay na se ba de ka wo ho abrabo mu a e ma wo ye serious wo da pa won to me na because also share the ordinary yes okay and na afeso no ade man ye very serious important for a war pa ne say enipa bia no be wi ase oso do wachi ye eja okay Kristo ko no odinachi je asuafo asuafo no so ko no bia ne die eja ne ma obia na do ma chede ye den eja ne ma nti wo obi me ne woti hai say o plot yi pie okay say ne wundi ho no why na do wachi ja okay then say wo wi ase a wo ba he no ba ne baguo mfaso bia na wo bra mebre wo wi ase so yeah because when now what you not want to what you are no wrong so we be as na one mo ba one man keye eti wa wo hye na wa Elisha na awo ma ye din na and Elisha nkasa wo ye be ma ye na tofem and Elisha nkasa okay of how big wo be wa kum and wo di ya and Elisha nkasa papa nye hwe abone nye hwe obi na aju usika na Elisha nkasa obi na de onkrata asem di agro na Elisha nkasa obi ne nsa atu usika so na Elisha nkasa se bema bi na promise wadu hwama na Elisha nkasa okay o pese wuru sa wo yire o tichi on you of our chief ukunu of our chief bibi na si wo fire on te wo ho ase o pese wuru mu no kore na Elisha nkasa okay to me wo se meboa wo okay abaye fa bible ko fo nya juje mu bi kakra bi matete our social media so of work so you Kwadwo Nkansah lewe okay minne pa Kwadwo Nkansah de o je na je de have so bedindo yes why if you say yes one na yire no a na nse one na ware ya pictures ba abonten yes twam for ni fefefe ne oni na jai eh rumo menti sa oba na ba abonten abeka ana Kwadwo Nkansah ba say konfo ahase post videos wa abonten o say me titi sa asem na nipa na abeka na me ho mo asore because eni kwanse ye kan sem de tu konfo so sa yes lewe ne ne ire die desi ede na pese wo we say bible konfo no prove it na konfo a ehwe say di omo kika no say lewe ne ne ire agyan na ana say omo entem no break up ba no no kure ana say ye no kure say na bi obi o social media influencer bia no e betu atiase Bible le Nokwafo me pese bi hu se living ti si America say eye ne yire a o ne neti se wajai oba no a tware kom nsabonku living se wajai ne yire a tware kom nsabonku se living wajai ne yire a tware kom bonku so tententem nipa so se living enjai ne yire na ye atrosem ne nipa de to ne so a tware kom nsa nifa so atrosem one obi social media re da ho buza last one sana waka Kwadwo Nkansah na ire ntawanta obi abo ho ntawa okay nansen omunjaye na penda otu ye se ntawanta Bible ye Nokwafo me pese bi huru se bosumi a ye free mu ansa na ye ba we mu se basabasa ye bi aba Nkansah na ire ntamu ofi a kare kom nsa nifa so basabasa ye bi aba na go Elijah ena kofi na aware be na kasakasa ni enteru nche so o jai akaka na abo wonte be omun jai ye asem ga me musa be wa na asem musa na say we jai ni omun jai ye be aware bi akasakasa wo and they true ntu ye kase ye be koso ho na emboa ti gofo nya de o mokika kan mfaso bi e de so yes mfa Nkansah enti na kwa Elisha the Bible Nokwafo ni mesi ade bi a pese hunu mu no kre so pese hunu sa wo yire o chiti on you o fo wachi wa ade bi ayira o pese hunu nipa kro fa yo se obi di asem atu obi so o pese hunu asem no mu no kre unu obi wo adwumam odi wani o pese hunu de e koso ntia nipa na ye sa okay
person wale or baby, who person so bang your own film paddy, and now your own film paddy, or beboa now, not beboa now, wow, and I won't be a wood to be hard, or friend up while Elisha, you will prove no prenide, okay, to me were brothers, or jump from a Yammy to meet you. I was never I must say, maybe I won't be no see a catcher, so they say, you say, I don't know. Ewo mu pa na beboa ma bibia so aye kama bia wo bia no ti ase ne hye ne se ohare amane de advocate abofo na wo frɛ no ojamframa o de 2 million number so de beboa ma bibia so aye kama ne din e de prophet na kwa Elisha fa de number na frɛ ne enkasa na nyankopɔn ebedom aboa ma bibia so tuma aye kama ne din e de ko fi boku ba me nam nyama se fa mu si an ne share mo next video de wo bia bebre mu akrabo ina Poku TV.